Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Hateten, celebração missa aniversário da huluk visita Papa Francisco mai Timor-Leste, no dar gesto ida hametin valor espiritual. Líder Igreja Diocese Dili hato assunto ne, hafoin preside missa ação bagraça visita tinan ida Papa Francisco ia Timor-Leste, nebe celebra ia tasitolo quarta ne. Kalang fura kida ba itahotu iha kalang dane itabela halibur hamutu iha tasitolu pating dane be fura pating dane be rico teves ho valores históricos, valores culturais e liu valor espiritual. Aproveita o momento que ela ainda nem kala ainda agradecimento ninian. Haleu altar santo tasitolo ninian. Ita mai tukutur, hasai Eucaristia Santa. Sinal ita nia gratidão bamaroma. Badia guai nebe ita simuli hosi visita idane. Ita harohan atuliamenon fura hotu nebe amu papa husi kela. Hakere ia livro barak nebe fahe balong lai ia masih deda tahu ia ninia telefone ia ninia ia telefone sira en kata buat fura kirang ne hotu italaos raide ia museum atau harede mai be buat hirang ne hotu baik timor hotu liu balabari poin sae katua soferi maita buka tu hare malu na fatin nudar mau alim pin faton ia Cristo. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva husu basrani sira atu na fatin moris tuir mensajen Papa Francisco nian panghira visita Timor-Leste maka tenki hadomi malu hadomi kultura haburas na fatin itane fiar hanesan itane kultura. Povo tu nebe ohin kalang mai hane Santo Padre dehan. Saran povo mat rico sonho rai da ninia. Ne dun agradece ba ema hotu minha presença e kalang dane. Ki bot katuas feri ita hotu nebe kalang dane mai hakonu ia tasitolo. Obrigado bara. Tuir observação tatolinian nota celebração missa ne participa husi sarane rihun barihun mai husi diocese dili baukau no Maliana. Celebração missa ação bagraça tina nida visita sua santidade Papa Francisco lau hakmatek tambah hetan segurança máximo husi Polícia Nacional Timor-Leste falentil Força Defesa Timor-Leste no corpo segurança husi parte igreja nian.